Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Tớ bên đi được chẳng pet perlok pet kini ki kenyang plang pet jima deh pet tambah kini kilong ban bam ngi wan kem kenang mentakas ngiru namar ba ngi kem ban bam deh pet perlok boy how news lah pet oh neru kona nang dan deh dengan kej yang perlok pet pet nah nah deh kona ji kona ji re ji tuh thot haduk phanda ji bha ho yan tim kba tuh khat kona tuh khar baik tuknya kabar kenap mai tar treng rai enak tray enak tray nih doh kapan yuk apa kena nih jenjar apa pet ini perlu pet ini nah bun aja kala pet ini nih perlu top diang kona diang tu kolong hang ne em perlok ngi laya ban arsin laisin ban wan wat kenyang kan mar ba mene ngim dai yu ibhare deh ba ka sisngi pelat em ki kenyang kiri hatrai jong ki plang takadaw kan ngim dayu ibhare tengi wan ban yang arsin ban wan wat ndre ngi dang yo biang pe menta perlok namar ba ngi la sing thajam tengin ya syong res pang te perlok pe teilum anim dayu ibhare pe teilum perlok itenan phatang ba mentah kasih em ka phalang sni plat da ring gumtor da yo isai bare dem ta perlok namar ba ngirang ya res ngin ya bamlen shwa da ki shana ap mo ngantni na pek ni shana ini kerteng flavo noodles yes, ini bam syadu nih, pang. Bam aram syadu nih. Nantangin saya continue biang ban kiam meki kenyang. Pet ni wanra arteli ki kelong. Ingin pelit kona. Pelit kelong. Pet perlok. Pet. Itu ki kenyang. Pesa une we kulong ru une we kulong lakiam do to we dus bawan buat lang nga pet yuk kat tu te ngiyuk kat ni ngabat di kongna ngiyuk kat ni pet ni kongna kisga kumno haba pi wan kem kenyang mtas ni kisga kumno to keren kongna kenit nih leran kau nak pi leran dus merut leran toh mulai me dus toh yang ini bam saya yang gini ki dus toh tetap saya gitu ki kenyang tetap saya hai diam ki yang mai dia ngan pen iya pi perlok pet katai ka residential school pet katai kene ka residential school perlok kadon ha po kasnong Laberton East and West Castle Hills District
Pet. Kene perlok kidang snahi hadu mata. Tangba mata ki laya airong kumto. Ngam tip hadu lano kin penlong school ya kateka school. Ngemarba kelada kila sna kumtoru. Ngatrai kin hapsna saki hostel saki kantin saki eki pengkanaru. Ya penbit biang pa dala biang nadong sedong kin sa penlong school kan ya kateka school. Te perlok kane ka jaka jongi sene kalong ka jaka ka ba itnat pa perlok. Bet kita ki cloud. Bet kidon ki feel rap ba bet. Ki feel rap baru. Kita bajar ngam ki feel rap ba tangba kila sedang i kan ki ba menta kila don ki balas sedang iru. Kila sedang saus stem gitu. Bet shatai kidon ki cloud bet itnat ba. Bet kidon ki lum. Bet tay lum tangba clear phare na marba ka phalang singi ta kadaw. Nih perlok shit. Terphat dalam tas ni na marba. Ngiwan shalom kumniam. Bang no tu noodles. Por basong kai de sabam shana kumniam. Kas ngau biang hi perlok. Kalong kapan thandai kamet deh. Te perlok. Santa ngin vam lut swai kini ki shana. Te ni wan rak shana arsong ta sini te ngin lut swai une noodles nang ta ngin sai pam so we shana. Te perlok ngin sapi i ding api sai pang mo perlok. Ta perlok ngin ya bam sune ampet yu kurteng jungne shana kurteng kurkure masla munch ina bam ne tong ina bam sune ngan sim kong ngahi pos ngamo ne la hap ngam persep ere ba hap hamadan nomor ba khut ya shalom. Sim. Bang aku nak. Bang. Kiri kumdo. Kiri deh. Sing kan nyoba ri kumdo, ri buk krem. Kurkure ru bang dau noodles ru bang tang bau khamsat u kurkure bani u noodles banade ki klung ki bom da bam satte kimnut re ban bam u kurkure na maru khamsat te une u noodles se umda sat bahare adu kata mala sat hi u kurkure re khamsat mo khndiat u kurkure kham bun u noodles ban ya u kurkure. Ngide ban yale kumno bro ikini ki plastik. Ngimde ken ban suya berat jakli kumne ya kami mariang ngide ban ya lum ya kini ki plastik. Habang ngira de bam. Ngide ban lum ya kini ki plastik. Bat ngide ban tap haki dustbin sibit lada ngilapoi hasrok don ki dustbin. Te ngina tap hapo dustbin. Bat ngana kentu ya piru perok lada pibam jingbam em. Lane lada pipenan kam yaki plastik sisin bala depenan kam singap ha banya song biang yaki plastik ya tap ha pla lada lapoi ha jaka badon ki dustbin sabu apo dustbin kai lane pila ban wara ha yingru sa thang si jaka
ladang ya bread pathar ki plastik yang parlok kapnya clear kayaknya kami mariang namar baki plastik imput tak kadau kan dan kampan save ka environment because if we save the environment, so the environment provides us clean air and we will get a healthy environment. Manta perlok ina sedang biang ban tekem ya ki knyang te pensai i biang sibit parlok ni yok katno namar ba kembang ong pi mene ba iknyang ki duna ban mi mtakas ni namar ba ka benang ka shit ba bat ka weru ki duna hi parlok ki knyang plang mtakas nem kan ta kadau tem ta ngin ya le kem biang parlok pet june parlok pet top liang kuna liang top liang katoka kelong ngan tep yune knyang. This is nyang plang kaktin sinong dongi ong nyang plang ngamti bre ha kaktin sinong jongpi top liang kona pet yune wala sedang saurang stem keti kumne em parlok pet wala sedang kleng kum kine kila bang pha kan parlok to no oh ne omle le kong na to laksa uplang pet adin bangila resen pet ngila yo keto perlok lasdang yo ibha perlok nomor kilas dang mi deh lasdang tuna kas ngiru ka jingsit tak kadau pet neru layu biang priang kong nak priang lah syu khung pla tumne perlok namar bangi wan lumem tak kadau hap tep gitar hap tep jasong ru namar ba ladangim ya raja te kat hadu benda poying sibit yang ilat kan kan tak kadau ya raja ya tep tum gitam ne pu pla tak kadau ka kier perlok ani ngan hierno nang ne jaga balong lum ngan lej no sha thi sha them bondela dus satia bon to kem kena to ni oh I get a big nyang plang here. This is called nyang plang in our local language. I don't know in your language what is this insect called. Tem ta perlok ngan let saying kasni te kampat sepren re bang las khajam ban su kem sa ki nyang plang hang de halum te ta kadau ngalak wa ban lejing ngadang yo tang ne khnet perlok pada bun har ya ne ngalayo kato nga yak kem lang bat ikongna ito ikongna bang apet iya phi mene te ngilaya yo katne perlok pat dabun re tang bang ngilat hajam tak daw ngin yale sing te perlok ka video jongam tak kasih kalong takatne te sobha ban ya like bat share kan ka video ngin saya kenduk biang hak peti video kublai sibon